Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Congratulations to every one of you. You make each and every one of us proud. And we pray every day. What we can do is go ahead and raise it up to the sun. Hashwa ba inna mi khmat dekari India shaka 13 Pan Pacific Master Games arhajar arpusau kabanlong ha Gold Coast Queensland kabah Australia ikong Kmoiñ walang ilala ban Pyndep ya Jingmareh ha ka Sohra International Marathon arhajar arpusau kabalong ha ka atpui tarik unai lur arhajar arpusau ha Sohra ini ime ibana Shimaulen Southwest Castle Hills ibala kenjo shaka Karta kabah New Snam ila Shimenta ha Jingmareh kabah 10 kilometer Bat ilala ban Pyndep ya kathong watla imshim lala ban khur jingjop. Omla ban len bawatla ilano kakarta Henry idon pat ya kaminsim ke baklan bat ban pen iya kanuksa shaki wei pat ke badang khedang san hakakarta bakinlong ki batrishitom nak benta ban kenjo shakathong hakajing imjongki. Ikong Kmoiñ ibralong ibratemen tam napo kejela ban shimbenta haki babun ki jinga Jingmareh la kalong hapo kejela ne wat hakaleng jongkari. Lingba kejingla ban yelekai bha hakawei ne kijinga kop hapdeng kinong Shimenta ke bahaka Karta ke bah New Snam Shaneng ke balong ha Hyderabad menta usnam ikong Kmoiñ ila shakhot ha Pan India Master Games Federation bandit Shimenta shakate ke jingakop ke balong ha Sohra ha ubnai risau arhajar arpusau ikong Kmoiñ ila shakhot ha Pan India Master Games Federation bandit Shimenta shakate ke jingakop ke balong ha Australia ha ubnai risau arhajar arpusau Tinggal lama-lama terus seperti terus kemau sejak kemau tadi. मैं पानी लेके आया पानी लेके आ रहे हैं मैं इसको डस्टबिन में डाल दूं सॉरी Kau tidak kelihatan. Tapi ni fashion ni. Here we have Kmoiñ, Preeti Wanyang, Kmoiñ Walang, and of course Klinda Wanyang, the consolation prize winners.